Oh, the bird. It's a lot darker. It's dark, eh? Tuhoto-Ariki Pene, te toa eke pahi kara o te motu. So it's a good run already from Pene. Amazing. E koke ana tēnei raukura no te kura kaupapa Māori o Ruamata, I ngā taumata angitū o te ao eke pahi kara. I whakawahi a tēnei uri o tūhaurangi ngā tihine mihi ki te taitana o te kīngi, I te whakataitai tere panuku I te rātau. I te rātau I kraunau I te King of Crankworx, nā te me ki toki ki ia, ia whakataitai rereke. Nō reira, ki tētahi rauna I āhua 5 whetū pēr. Engari, ki ia rauna, huri rauna I te ao e whā. Nō reira, ai, mena ka toki koe ki ia mea, ka tiki koe ngā piro, ara koera, ko koe te kingi. E tōmi nāna a tūhoto, ka kokea anō e ia te karamata o te tātā whāinga tere panuku, ka tū ki Rotorua I te roanga o tēnei wiki. Ku tumanako, katoa au ētahi reihi anō. Neke atu I te rua te kautau a tūhoto e ke pahi karana, he kākano I whakatō e o nā mātua. At the start, it was just all my family that helped out. We did a lot of fundraising. At the time, I knew what I wanted. I knew I wanted to go overseas and race. So I'd say they made it happen. And it took, everything. It took us sometimes not even eating. We were poor as, so we had to find our ways. But I think if it wasn't for them, I wouldn't have been able to. If they didn't tell me to believe, then I don't know. I think I wouldn't have made it as far as I have without them. E noho māngari nui ana tēnei uri Māori I ngā āheinga kua hua mai I tēnei hākinakina. I'm lucky to be able to travel the whole world with the sport that I love, and like as a Māori, you don't really get to see that. All the brothers are still here and they travel, but doing something I love, and it's like not even work for me. It's just enjoying it. Ko te pai tawhiti mō tūhoto, kia toa ia te whakataitai eke pahi kara a ao, kia noho ko ia te uri tuatahi no Aotearoa, kia eke ki tērā taumata. Nō reira, te tumanako ia katoa au ētahi atu mea. Ko te Crankworx, ko toa au I tērā, engari, I nānei ko tōku pirangi, o tōku iahia, kia toa I tētahi World Cup. And even though you haven't attended a World Cup, would you still consider yourself to be the best bike rider there is in the world? Yeah, you gotta consider yourself to be the best bike rider of the world, yeah. Tuhoto is such a multi-skilled, multi-talented athlete. Any bike you put him on, he has style and control and speed and power. And he can truly do amazing things on a mountain bike. He's such a joy to watch. He's so humble, and he's an amazing King of Crankworx. If you can picture yourself being the best and saying that, yep, you are the best on the hill today, then yeah, that helps a lot. And it's all about what's in your mind as well. If you can picture it, then I'd say if you believe, you can achieve. Mokonuiarangi Rangitauira no te reo irirangi o te arawa mā Aukaha. Ko te reo, te take.